Salibonani bantu bakithi, namhlanje siyalemukela futhi ku broadcast yethu, siyalemukela namhlanje ku recording yethu. Incwadi zethu lokho siqhubeka ngazo sifunda. Sinamhlanje siku episode 5. Ilapho sithi thina woza subscriber nawe njengabanye. Besikhangela kuma analytics ethu lapha la olwandile ngithi. Yeah, sadiscover ukuthi abantu ababukela abaningi they are far more than the guys that are subscribing, eh? Please subscribe, support us, Exactly. like, comment, and share with your peers. Support our channel. Go to 100 subscribers, guys. Yes. And like we say, hit this button and subscribe. Yeah, ngoba yikho sifuna khona le ndaba. Kwandile awusazi introduce ngathi ngubani bani. Awu introduce phela. Sabonani, linjani? Igama lami kuwandile. David Ncube. Yeah, do you go to school, boy? Yeah. Yeah. Aha. Ubuye bani ngathi? I'm in year 10. Year I 10. go to Temple Learning Academy, TLA. Where? Leeds. Oh, Fadam, that's good. That's good. Kupase phela ngithi pase phela. Hayi ke sizoqhubeka. Hayi siyabonga kakhulu Wandile. Akwendaweni zakho. Hayi fana ekhaya. Yeah. Asike sishaye izindaba zethu. Angithi kwakusemathathakusa. Uzwakala izidlonono lezinja zikhonkotha. Ubathini wayekhonkotha esegedini akhuze aze afike ezibayeni angani laye ukhona umlayezo ayewuthumela emoyeni usiya kwezinye izinja. Phela nxa izikhonkotha izinja ungafuma ugomela ukuthi kukhona ezikubonayo. Mhlawumbe kukhona okungabonwa ngelihlo lomuntu. Umhlaba lomdala futhi ulezika zawo. Abanye bathi izinja ziyabezwa abathakathi. Ngokunjalo ziyaxwayisa futhi zivikela thina abantu. Nawo ke loke ngumbono wabantu asazi ukuthi izinja zona zingathini. Abanye njalo bathi bona izizalwana zeminye imihlaba ezilapha emhlabeni ziphuma lapha ezicatshe khona ebusuku zibuyela lapha ezivela khona emkhathini. Kumbe njalo zamukela abanye bazo ebusuku. Ngathi ngizama ukuyibuyisisa le ndaba akwabaziyo bathi kimi umhlaba lomdala kakhulu. Isimanga ukuthi izinja zazingcono kulathi. Phela benjalo ezweni lamaNdebele kaMzilikazi. uMamGuni lo Sano wabesihlekela bequmbaqumbana. Kwakuyinjayelo kibo ukuthi ophelelwa ayikuthonga avuse omunye balinde bonke. Wahle kuMamGuni ngeliphansi. Ha, Sano, izandla zakho ziyaqanda. Zifake engutsheni. Ungivusile lapha ubuthongo angisenabo. Unjalo nje wena. Ungaphelelwa ubuthongo usufuna lami kuphele. Mr. Mkabateli, mina ngivukele edrobheni kusasa. Lokhu ufuna amanzi kunatha. Ngeke uthathele emqulwini. Bahleke bonke kakhulu nxa ekhulumela endlebeni zakhe ngesilungu ethi Mr. Mkabateli. Aphendula uSano ngeloncengayo. Yekela Mrs. Mkabateli wami uzazoshawa izinto zabantu phandle udingela mina amanzi. Ahleke uMamGuni nxa umkakhe emqumbaqumba naye emfuqele emuva kancane. Wangisiza ke Mr. Mkabateli vele kuke ambanda phandle. Sondela ke endaweni yakho grandfather wabazukulu. Sebeza kwenda phela uNomsa. Wathula kancane eyizwa ithophelela eyokwenza kukaNomsa. Wayikhumbula yonke into ezakele emini wakhetha ukuthi ayiphathe njani engamdabukelanga ezandleni. Hayi mdlana singazihluphi ngendaba kaNomsa njengoba usithi umfana wakhe usesegodla. Lokulwa lo Mrs. Radebe is a waste of time. Umfelokazi kaHluthwa leBhayibheli liyakutsho lokho. Wayigama uMamGuni ngelipholile eyokuthi umfelokazi kaHluthwa. Ye kaHluthwa. Laya kumele ngasihluphe Sano. Wayivala ngokuthula kancane uSano ukuze kungabi lengxabano ezaphambanisa konke lobo bunandi ababebubo. Besathule kangako lakhala iqhudela lapha ekhaya. Kwangani liyabakhuza. Walizwa uqala iqhudu uMamGuni wethuswa ukuthi kwase kuzakuza. Asilale Mkabateli, asilale Sano. Asilale Mkabateli wami omuhle. Sasa sithina abanye siyavukela. Bathula bebambene lezandla zikaSano seziqala ukukhudumala. Wezwakala uMamGuni esekukhumbule ayehlala
ekukhohlwe. Kanti sano umuntu wenlo ufike nini lapha emaplazini? Wathula kancane sano, waphendula. Kukhanya mutsha lapha kithi ngoba abantu abaningi abamazi. Esikwaziyo nje ukuthi iplazi lakhe likhulu futhi uyasebenza. Wangeza uMamKuni. Hayi nxa kunjalo siyambonga uNkulunkulu. Kuhle nxa esebenza ngoba kuthi ukuthi imisebenzi yenu ikhona. Kunzima kakhulu kwakithi. Sasingahlupheki abelungu besaphethe amaplazi. Bathula bobabili becabanga baze badumela. Kwakusemini yantambama amadoda esekwazi ukuthi asezatshayisa ayephumula emakhaya. Ayesebenza nje amadoda lawo ubona ukuthi asekhathele. Likhulu iplazi, lo msebenzi ugcwele. Amatamatisi afakwe emabhokisini lawo agcwele phansi. Amadoda asehlezi phansi ngokukhathala, izandla zisebenza. Ngelanga kwakumele amabhokisi alikhulu agcwale ukuze iroli iwathwale iwase koBulawayo. Amajuba ayehlezi ezihlahleni, amanye ndize emoyeni, kungani yiwo ofolomani baleli plazi. Ukuthi ayebonani kuleli plazi kwakusaziwa nguNkulunkulu. Wafika ufolomani uNdlovu, uSibhula, indoda eyayizalwa eMatotsheni, yabiza uSano loMathwasa. Basukuma balandela bezibuza ukuthi konakaleni namhla. Uvalo lwamemetheka uma bebona ufolomani eqonda ehofisini kaNyathi. Aphapha amajuba ayesidla phambi kwehofisi yabavalele indlela. Emva kwabo kwakusizwakala ukuxokozela kwezisebenzi zivuna amatamatisi. Bemlandela bafika ehofisini balindele ukuzwa ukuthi kwasekonakaleni. uNyathi wayehlezi esitulweni sakhe edlaladlalisa umzimba wakhe, naso isitulo sivuma ukugida okwendalo yaso. uNyathi wayethenga itafula lezitulo zamahofisi la owathola esetshenziswa ngabameli emadolobheni. Yayinhle le hofisi, amafasitela ayo ayengohlobo lolu owenza osehofisini abone konke okuphandle, kodwa phandle angaboni lutho luphakathi. Ufolomani wabuyela emva, wavala isivalo, wangena laye wahlala kwesinye sezitulo ezintofontofo. Wacela ukuthi osano labo bahlale kwesinye zalezo zitulo. Vele kwakuhlalwa kuzo kule hofisi. uNdlovu wayiqala indima yakhe. Nanka amadoda othengezela umdluli. Uvalo lomntu Thawusano waveza izinyunyathi. Madoda, sesidibene njalo. Akulanto litshona njani madoda? Ngelokuthi akulanto embi, umumo waguquka ehofisini, bakhululeka uSano, waphendula uSano, asiyatshona mdluli. Hayi lina linjani lapha emahofisini? uMathwasa laye wengeza, mdluli siyazama, asamatamatisi ayala ukungena wonke emabhokisini ngenxa yobunengi. Kwahlekwa umumo wala usibangcono. Lina liwathole semalutshwana. Batshele Ndlovu ukuthi bekunjani ngomnyaka ophelile sifika lapha. Athi uNyathi ekhangela uNdlovu, wagagasa uNdlovu, waphendula lapha madoda kwakusesabeka. Laliyobaleka ngobuningi bomsebenzi. Sasitshayise ebusuku ngoba sibalutshwana. Kabadeli, wena ijakhethi elikhulile kangawe, wawuzobaleka wena. Ahleka amadoda, kwangani vele ayelanda ukuzozixoxela lo Nyathi. Kwathula, kwaze kwezwakala amajuba phandle, balinda. Wabhoboka uNyathi, madoda, ngingalindlela isikhathi kusetshenzwa kangaka. Namhla ngiyalidinga, njengokutsho kwami silaphanga leliya langa. Abanye betshayisa bephuma ngeroli, mina ngilifuna lapho. Angifuni lithi vula kubani, ngoba maningi amadoda ayifuna imali enye nje encane njalo, angalikhwelezela.
umona into ekhona emhlabeni linamadoda lilenhlahla ngoba ngalibona nje ngalithanda. Ngizafuna ke bangaliboni nxa lisala. Wathula kancane uNyathi waze wananzelela ukuthi amadoda asethukile, waphanga wakhuluma. Lengethuki madoda, umsebenzi nje omncane ofuna amadoda ahlakaniphileyo njengani. Waphendulisa kodwa elombuzo ngaphakathi ngelithi la madoda ahlakaniphileyo. Hayi akulanhlupho mavimbe sakweni, umsebenzi. UMathwasa laye wayengeza, lami ngiyavuma Mdluli, umsebenzi lande wona lapha. Ahleka amadoda njalo. uNyathi wathi jeqe kuNdlovu, wadlalisa isitulo sakhe. Ngiyathanda lapho lisithi umsebenzi, abafana bathi ijopi sibali. Ahleka amadoda. Okuningi siza kuxoxa ntambama, hambani madoda. Lingakhohlwa. Aphuma njalo ke amadoda aqonde ensimini. Asebenza amadoda njalo akekho owayazi indaba yawo. Baqhubeka abantu basebenza iroli komatatazela ehla amadoda aqonde emizini yawo ayaphumula. Lase litshoni lilanga ngoba elebusika vele litshona masinya. Izimbiza zafakwa eziko kwaphekwa, kwaphakululwa, kwadliwa. Kwakungavamanga ukuthi kudliwe uSanoyi engakafiki ekhaya. uNomsa wangena emqulwini ephethe inkuni zokukhwezela umlilo. Abafana babesazidlalela phandle. Ubaba ke hlanga erolini namhla mama. Ombuso kodwa behlile. Wabuza uNomsa ngokukhathazeka ebona njalo ukuthi unina wayekhathazekile. Wayeqale kudala ukukhangela egedini njalo esefake amanzi kaSano awokugeza kwenye imbiza eyayikhona phezulu. Waphendula ngani kakhathazekanga uMamkhulu. Awu, uyihlo awusamazi mntanami. Namhla ngoLwesihlanu ziyawa komatatazela. Umuntu angasebenza uhlanga oludala luyavuka mntanami. Mhlawumbe badlulele khona. Wangakuzwisisi lokhu uNomsa. Kodwa lo samethusele kehlanga mama. Wayigama masinya uMamkhulu. Yikho phela mntanami. uMathwasa lo yihlo zimbila zantabanye, ibhanti lebhlukwe. Mhlawumbe badlulele komatatazela njengakudala. Wahlupha imadladla ngalapho. Uthule kancane. Besazidla ngokuthi kungaba kwenze njani kuSanoyi. Aqale enye uMamkhulu. Ngizwe ukhala ifoni usendlini yakho. Ngumkhwenyana na obukhuluma la edladla. Wakhwezela wahlohla inkuni ayibuye lazo uNomsa ngokuphangisa. Ulimi lwanamathela phansi waze wahithwa ngamathe. Impendulo yaphuma yodwa. Yala impendulo uMamkhulu waze waqhubeka. Umuntu aziphathe. Uyamethemba lo mfana? Amazwi ukuphuma futhi kuNomsa wanqekuza ikhanda evuma. uMamkhulu wengeza. Kulungile nxa umethemba. Asifuni ukukubona ukhala. Amadoda mntanami. Ayabekezelelwa. Umkhuhlane we-AIDS ulokhu khona. Ingculazi siqeda abantu lapha. Wafa umuntu akaNxumalo ethelele umkhuhlane ngutitshala. Wathula njalo. Okwesikhathana waqhubeka uMamkhulu. Ngithemba katshiya ngewonile. Mina ngifuna ukutshona sengiphethe umzukulu kulamatama asalindele ukuthengiswa. Esizweni nexoxa ngelipholileyo laye waphendula uNomsa. Azange sifike lapho thina mama. Wayegama leyo ngelipholileyo uMamkhulu. Vele ungangitshela noma usukwenzile. Suka lapho. Siyabonga nxa lingazange lifike lapho kodwa. Phakulula ke dladla abafana badle. Akuthi ngibabize bazokudla. Wasukuma uMamkhulu waqonda emnyango. Hayi kuthi uyihlo useyabuye kusuku namhlanje. Mina ngibona ngizolala masinya namhla. Ngidinwe ngendlela embi kabi. Hayi ke uyihlo yena uzosithola sesilele. Wakhuluma uMamkhulu kukhanya ukuthi wayekhathazekile ngomkakhe. Waze waphumisela esekhuluma yedwa. uNomsa sesele emqulwini. Xa bekule ngozi
besizayizwa ngamehlelo lini. Kwase kuhlwile labasekhaya sebeze badela ukulinda. Umnyama wawusugubuzela ilizwe lonke. Inyoni lenkukhu lazo sezilele. Kwakuze kwathula lamajuma alala. Bangene e-ofisini noSano bahlaliswa kuleziya zitulo. E-ofisini kwakunoNyathi, uFolomani uNdlovu, lenye indoda eyayivakashile. Le ndoda ababengayazi yayifike nje ntambama ehamba ngovadla lwemoto emnyama enkulu yohlobo lwe-Range Rover. Yayiphezulu lemoto ivuma ukuhamba emaplazini. Kwakungani ayiveli lapha emhlabeni. Babenjalo-ke abangani bakaNyathi babehamba ngemota ezimangalisayo. Wawuthi nxa lawo babona uvuma ukuthi imali yabagcina abantu. Ngitsho yena umphathi wezokuhwebisa ezweni wayengumngane kaNyathi, befunde bonke eSouth Africa. Wayeke wafika lo mkakhe ngenye imini uSano bengakaqhatshwa. Laye wayehamba ngemota esabekayo eyohlobo le-Rolls Royce. Ezakhe imota zazilungiswa ngendlela afuna ilungiswe ngayo. Wayefonela abako-Rolls Royce abacebisa ukuthi eyakhe kwakumele ibe njani. Lokho yinto eyayizwa ngabantu. Wawuthi nxa ukhangele lezi zimota zabangani bakaNyathi uzibuza ukuthi bayithathaphi imali, isimo selizwe sinzima kangaka. Babebahle abangani bakaNyathi, kodwa isimo selizwe sinzima kakhulu, abantu behlupheka. Yikho wawubabona khona ukuthi emhlabeni lapha akekho onakekela omunye. uNyathi laye wawungeke umdeleli. Imota zakhe ezinye zazisemzini wakhe edrobheni eBurnside zivalele. Ababeke badibana la edrobheni nxa engekho eplazini abebabaza imota ahamba ngazo, wayehamba ngamanzi. Isimanga sasikhulu kakhulu ukuthi uNyathi labangani bakhe babesesebancane. Yayingabafanelanga inotho yabo. Bonke nje kanye laye uNyathi babengaphansi kweminyaka engama-50. Wawuzibuza ukuthi basebenze nini bebancane bengaka. Uphinde uzikhuze ngoba uNyathi yena ngokwakhe wayefundile. Imfundo iyamtshintsha umuntu kwesinye isikhathi. Wamemeza ngenjabulo uNyathi kulabo ababesemkulwini ukuthi balethe okuphuzwayo, amadoda akehlisa iphango. Ihofisi kaNyathi yayingelinye lamagumbi endlu yokuhlala eplazini. Lezakala ilizwi lomuntu wesifazane lephendula lisemkulwini, "Baba vele besisiza lakho ukudla, sesiqedile." Kwakukhanya ukuthi uNyathi ujabulile namhla. Abafazi bayanyonyoba phela xa besenza izinto. Mina ngibatshele kudala ukuthi kulabantu abalaphileyo. Kwakhuluma ekhangela amadoda, kwahle kwamadoda evumelana noNyathi ngabafazi njengenjayelo yamadoda. Besaxoxa kwangena inina liphethe izitsha lilandelwa izintombazana okwakukhanya ukuthi yasebenza. Inina leli laligqoke kuhle kakhulu futhi kukhanya ukuthi ligcinakele. Kwabasobala ukuthi lo ngumkaNyathi. Wayengaba leminyaka yokuzalwa engaba ngama-35, 35 years. Waviyoca kancane kwenina elaliwazi amasiko wabingelela. "Salibonani bobaba." Baphendulwa masinya uSano ngokwenhlonipho bengasazi ukuthi basukume kumbe baqhubeke behlezi phansi. "Yebo mama, linjani?" "Sikhona banjani abantwana bomama?" Waphendula umama. Baphendula okwabantu abasemncintiswaneni, "Baphilile mama, baphilile." Bafaka ukudla etafuleni. Intombazana yabuyela emkhulwini. "Madoda, nguye lo ngicinileyo, lingibona nginje." Wathi uNyathi ekhangela amadoda, esinye isandla sibambe isandla somkakhe ukuze angasuki esamethule emadodeni. Aphendula amadoda kanye kanye, "Awu siyabonga ukwazana mama, siyabonga." "Lami ngiyabonga," wathi ebobotheka umkaNyathi. Wayengumuntu omude njalo elomzimba umkaNyathi. Wayemuhle, bukeka ukuthi yintombi yesimanje manje, hayi emaplazini. Wawungeke umfanisela bomamkhulu abatshona elangeni besebenza. Izandla lezi zazibuthakathaka, zilenzipho ezinde,
ungeke uzifanisele zabomamkhulu ezazitshona zihulula umumo zidonsa amasaka amatamatisi. Siyabonga Mankonjeni, phuma sisale zixoxe zethu ezamadoda, phuma thatha amakhiye eMercedes Benz uhambe ngayo, mina ngizabuya nje nge-pick up kusasa ekuseni. Hambani khathesi, hambani kusakhanya Mankonjeni, hambani. Wathi uNyathi kukhanya ukuthi uxotsha umkakhe eplazini. Ulungile sa-Andile, vele bese ngilungela ukuhamba. Awu, sekungani ngiyaxotshwa, lisale-ke basemnyama endlovu. Selizasala kuhle Mdluli, Lukheli, Nyuka, Sikhanyisa, Nzima kaBhekiswayo. Waphendula umkaMnyathi evalelisa njalo edlalisa umkakhe njengasesukwini, ahleka amadoda. Waphuma wavala isivalo, amadoda aphakama azitika ngokudla okusetafuleni. Badla osano bezibuza ukuthi basaleleni lapho. Yezwakala ibhongela phansi iMercedes Benz iphuma ngoMankonjeni. Okomuntu obelindele ukuthi iMercedes Benz iphume wahle wahlala phezu kwendaba uNyathi. Hayi madoda, asisebenzeni isikhathi seseduze. Madoda, indoda le eliyibona ihlezi lapho icocobisile nguShoko, umngani wami omkhulu, iphuma lapho eWange, lapho elamabhizinisi khona asebenzelana nomgodi wamalahle oseWange. Wathula kancane uNyathi osanobe sanqekuza amakhanda bevuma. Waphinda waqhubeka. uShoko uhamba phambi komsebenzi esizawenza lapha ntambama. Okuningi angifuni lihluphe ngakho. Kwaba lokuvuma okudibene lokwesaba koBosano. Wakhangela uShoko uNyathi. Shoko umkhula wami, yiwo la madoda engiwathembileyo noma nje eqala ukusebenza lami namhla. Wasusa amehlo akhe kuShoko okwakukhanya ukuthi ulombuzo wawasa kuSanolo Mathwasa. Namhla-ke dladla nawe Mathwasa, nyanda yomkhonto sizophatha leziyantonga elathi liyazi ukuzisebenzisa. Kodwa lingethuli. Izibhamu zisebenza nxa ngithe zisebenza. Alikuhlala lilazo ngezami. Ngemva komsebenzi liyaziletha kimi. Kuyezwakala madoda. Baphendula ngokuphangisa osano, hayi kulungile Mdluli. Hayi iplazi kuyamele livikelwe Mdluli. Ngiyabonga ke madoda. Lana likuzisola. Lo ngomunye umsebenzi ongafanele wami semasimini. Ngokunjalo lapha lizahola siqeda nje namhla. Waqhuma Thwasa esizwa nelokuhola. uSanola waphelwa imibuzo esizwa nelokuhola. Imali ilamandla amanganisayo. Wathula uNyathi, wakhangela uShoko owathinta esikhwehlela, wakhanya ukuthi kulento afuna ukuyisho. Ngiyokubamba umlomo Mdluli. Uyawathemba lamadoda. Uthi ukuthi wena uthemba amadoda la aqala ukusebenza namhla. Uyazi ukuthi umsebenzi esiwenzayo awufuni bantwana. La madoda ayingozi. Abantu ngitshele mina bengizafonela eZambia ngiyimise lento. This is dangerous. Sake wababona besebenzisa izibhamu laba bantu. uShoko wakhomba uSano ngokubeyisa labo basizwa bebancane phakathi kwamahhovolozi. Uthe uyaqhubeka uNyathi wamgama ngelizwe elivalulaka. Khululeka Shoko, khululeka. Singawathemba, ngiwathembile mina futhi ngiyakwazi ukuthi bayakwazi usebenzisa izibhamu. Ngicela ungithembe ngendlela elithembe ngayo imali engiyibhadalele lo msebenzi. Ngicela Shoko uhloniphe engibakhethela umsebenzi lo. Abantu bami la njengoba lawo ulababa. Wabugama uShoko ebhubhudla amagwebo okwazi kwethusa uSano. Nxa ukhetha kumele ukhetha abantu abangasoze basifake engozini. Mina ngifuni kungena engozini. Nyathi,
abantu bakho laba kumele ubasebenzise ukuvuna amatamatisi kuphela. Idoti le kasaliqedanga lelo uShoko. uNyati wakhwathisa ibhamu ekhabothini yetafula yakhe, okuphazima kwelihlo wakhomba uShoko. Shoko, ngitheni kuwe? Ungalandi uzongeyisa lapha, ungithuka phambi kwezisebenzi zami. Ngezami izisebenzi lezi, lawo lakho ulazo zakho, ezakho zisolwa ngubani? Kwathule ofisini, baqoqozana. Wathula uShoko wabheka amehlo kaNyati. Ngelikade uNyati wabeka isibhamu phezu kwetafula. Ngiwathembile la madoda futhi sizosebenza ntambama. Wathi uNyati ekhuluma ekhangela uShoko emehlweni. Hayi kulungile Nyati. Hayi kulungile. Nxa ubathembile sizobathemba sonke. Hayi kulungile Nyati, kulungile. Hayi singayilapha. Wathi uShoko ngelikade enqekuza ikhanda eshaya uvalo ehlisa iphika amadoda. uMathwasa wacela indlu yangasese. uSano walalamela ingilazi yayisetafuleni wabhija konke kwawuphakathi ethambisa umphimbo owawusonyiswe luvalo. Indaba yanamhlanje iphelela lapha. Let's meet next week. Yebo wathi. Kunzima manje. What is going to happen next? We don't know. Mama, I don't even know. So the only thing is not to is hit that button and subscribe. Support us, guys. Support us, please. Comment and share with your peers. Don't forget. Don't forget, please. And stay in for content. Thank you, Auntie. See you next week, good people. See you next week. Yeah.